Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba syiralun Bandung sehat bila Allah. Trip dan abusi hana video baru selamanya. Selama puasa berosa abusi trip dan hana abusi pedibit video baru. Bahkan abusi pegah abusi kena bersumpah puasa berosa. Nah masa insyaAllah akan lun bersumpah syid. Baik nah lang sapu bila Allah akan lun bersumpah dan akan lun buktikan so yang fitnah hati abusi. Yang dan kon bermakna abusi hana abusi pedibit video baru abusi iyo anggapan urung drone siralun hana yo. Abusi hana pulayo ke manusia zalim dan hana pulayo abusi ke penguasa zalim. Beserta ke ulama sulak nantilah hana pulayo abusi. Yang kon bermakna abusi hana abusi pedibit video baru yo abusi kon. Abusi hana pulayo ke manusia zalim. Yang yo abusi ke Allah sidro. Kon ke manusia-manusia laknat tilah yang dong-dong bak pintu penguasanya kon. Hana pulayo abusi yo. Yang lun melindung bak Allah sidro. Kon bak penguasa zalim. Maka beha abusi pegah bah kerana abusi napo ta Allah. Bak Allah yang abusi mengharapkan. Kon bak manusia zalim yang abusi mengharapkan hana boleh dan kon abusi iyo ke manusia-manusia zalim hana boleh. Puhaba urung drone memandung. Cedera sehat bila Allah. Nyuna takalon video lam perkara FPI. Yang perkara FPI ka mendoa ke jalan yang puka pu maksud yang ka mendoa di ke mahkamah pu yang di mahkamah konsulat. Hana mupu ka mendoa untuk bermenang Prabowo. Tahu Prabowo nyan bangai lagu wakah FPI. Pakon bangai wakah. Hana empat ka takbir, hana empat ka mendoa. Ka pekong hukum po ta Allah baru ka mendoa, baru ka takbir. Baik kajak mendoa lagi nyan ke apa ka peten iblis ka apa bui sugut lain lom. Ko tak bangai lagu FPI. So bayu wakah le sebenarnya FPI. Kapagah hana so bayu wakah ya. Ilon kutupu memandum FPI nya. So berdasarkan bayu FPI nya. Dan so yang kembangkan FPI nya. Baik kaya pegah-pegah ma ke mujahidin, hana mupapat ke mujahidin. Mujah iblis, mujah syaitan kaya pegah do ke mujahidin. Alah FPI bangai ke lo. Han berlaknat le Allah ke Bandung. Bandung ke berlaknat le Allah hana empat ka kayak takbir ka kayak banan Allah untuk kayak bela Prabowo. So Prabowo nya dipoh bangsa ke hai binatang. Hai binatang, Prabowo nya nak poh bangsa. Hai binatang, Jokowi nya jih kafe. Jokowi nya hibli. Bandua ase dengan bui bandua menajih pakon nawakah binatang kecocot boh ke Bandung. Yang sebahagian ulama suhu yang pilih Prabowo pi maharam jedah but. Yang pilih dukung Jokowi pi mebui sugut pi but. Yang ulama kana ino dia ceh. Yang menang Jokowi berusaha le menumpuk bak Jokowi. Yang sokong Jokowi le tumpuk bak Jokowi. Menang cik yang menang yang sokong Prabowo berusaha yang mengaku. Yang mengaku lah hana sokong Prabowo pun memacam bagaimana ulama kaya cik. Ya subhanallah. Han berdita lagi lentur kedih ulama lagi nya. Hana sosok ka ulama. Taji pegah do tu ulama. Alah halimbin bangai kilo. Masa Nabi metong hana pegah do Rasulullah, hana depu do Rasul. Tapi tok ba ente yang klo tulo do jino yang malem ba lapik kitab. Gejit mengaku draw ke ulama. Hai. Yang mengaku draw ulama, entuk malam menyebut Yasin dia gelon. Menyotroh berarti doa urung draw ni keterima kekabulkan oleh Allah. Bah, nama doa dia. Lon benci ke ulama suhu laknatilah yang dong-dong bak pintu penguasa laknatilah. Bah, lon benci. Hana lon anggap ulama, lon anggap binatang. Binatang yang serban yang mengaku draw ke ulama. Nah jelah. Yang mendoa. Baik tua doa tulak bala tiga laju. Allah Yasin pusigo doa tulak bala. Abusi siap itu no. Memang keterima kekabulkan doa urung drone lon siap lon terima kutuk daripada Allah.
Baik jak coba-coba ayat mengaku draw ulama. Gohlom na tafsir, gohlom pernah ke karang kitab. Na kitab karangan perti ulama-ulama jino. Ci petunjuk tiat. Aci petunjuk tiat toh kitab yang kalau pernah ke karang le ulama yang mengaku draw ke ulama jino. Toh kitab. Nah kitab karangan daripada ulama-ulama jahiliyah jino. Baik yang mengaku draw ulama. Dia ceh pe draw tu ulama. Ulama waris Nabi dia ceh pe draw tu. Tapi kon ulama-ulama yang dong-dong bak pintu penguasa berhala laknat bilah berusaha yang pilih pilpresnya. Nyan hanapat didu ulama. Bah pi musriban, bah pi muribai anak murid, nyan kon ulama tapi bagi Abu Syik nak asal musriban. Yuba Yasin, kaku no mentong yang pulih Abu Syik pesampo Syedalon. Terima kasih berikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis.